Tujyana nko mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Nyuma ya kaminuza 3 ziherutse gufungwa na leta y'u Rwanda zishinjwa imikorere mibi, indi kaminuza iherutse gufunga imiryango yo ivuga ko ari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza. Abigaga muri iyi kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari babuze aho berekeza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba abayigagamo kwishakira andi mashuri. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi ry'Amerika kwihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki, ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo. Ku ruhande rw'abanyeshuri bo bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza. Nuko Kimu yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga, ariko ikibazo dufite bari kutubwira ngo barimo bamwe bimenya amanota kubera ko batabishuye. Urumva rero twabuze amatranscript, izindi kaminuza zaratangiye kwigisha, twahamagara barimo bakatubwira ati ntabwo bari butanga amanota kubera ko batarishuka. Ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript se n'ibandi bakwakira. Ikibazo dufite uvuga ngo nizo transcript nituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma. Ahubwo twebwe ikintu twasaba nka heke yare buryo yadufasha bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo 3 cyangwa 2, kandi uko tubize amategeko ya heke uvuga ngo iyo urekrashije ukajya kuri indi university bisaba kwiga 50%. Ubwo rero umva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo make, rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga. Icyo twifuza nuko batubwiza ukuri bakatubwira ngo ibyarananiranye mugende mushaka ibindi bigo, niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya. Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutaremara witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku 10 badahemba abarimu. Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri, noneho abanyeshuri baragabanuka, hazamo n'ibibazo bya corona, mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya corona, gusa nyine corona ijemo birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi 6 yose dufunze tudakora. Ko bahuze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo, byo murabafasha iki nk'ubuyobozi? Turimo kubafasha, ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana, ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri. Abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mubarimo imishahara ingana gute? Tubarimo imishahara y'amezi 10, ariko tubirimo kuko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira. Turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota. Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Roza aganira na Radio Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhara abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo. Abarimu bafitanye kontra n'ishuri, niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo bafate ubugwate. Bafite uburyo bwabo, niba umuntu mufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko, ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura. Iyi kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi 3 zafunzwe na Minisiteri y'Uburezi mu mezi 3 ashize, harimo Christian University of Rwanda yari yahawe Umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera, College Ndangaburezi ya Gitwe na Kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri iyi kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku 1000, baje biyongera ku bandi 2000 bigaga muri za kaminuza 3 ziherutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino. Reka tuyahere mu Burundi. Ku
ku itariki ya 11 y'uko kwezi i Nouakchott muri Mauritania mu mukino uzahuza icyo gihugu n'u Burundi intamba mu rugamba zigomba kuronka intsinzi kugira ngo u Burundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru yo mu mwaka utaha wa 2021. Umutoza mushya w'intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye amenyesha ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino bazabashe kuwutsinda. Inkuru dushyikirizwa na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda. Kuri no wa mbere mu ijoro atagihindutse niho mu gweserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana i Nouakchott muri Mauritania, aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afrika cya 2021. Jimmy Ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye Olivier Niyungeko yahawe inkino zibiri ubwo kuwa 11 za kuno kwezi i Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'ico gihugu nyene. Amenyesha ko imyiteguro yifashe neza. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategerezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri. Nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza, twarakinye match zibiri. Match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa, match ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda. Novuga yuko tutarati icizere, haracasigaye inkino zine. Novuga yuko tugiye gushira inguvu zose muri izi match zibiri za Mauritania. Ni match ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze, dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba karife kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi. Mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo vyo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reverien Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundi iheze yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi. Ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe Uburundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cha Covid ari ukuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ngwara badafisa abasubiriza byo hava bitera ibibazo, ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi. Muri basketball naho umugwi wa Kerne inyuma yo gutsinda New Star ku manota 70-32 ubandanya kugumana ikibanza ca mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina. Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo. Nibaza yuko ari gikorwa cy'abantu benshi batandukanye, harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement kuko match zitegurirwa muri entraînement. Hanyuma ikindi naco umuntu nibaza yuko ico twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe vya kera nivyo byamye biranga kera. Muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira. Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi atabakinyi baracabura vyinshi. Kintu twabuze kana ngure kuri defense yacu ni yari twari mawuda cyane kuko urumva nka pivo bacu mu minota ya nyuma bakwije kandi cyane dutwaye amajebo cyane en plus do ça cyane ifite todo réussite nini cyane kuma mid distance n'amashota 3 points. Ico nico cyane cyatumye cyane dutsinda. Mu zindi nkino zabaye Muzinga yatsinze Urunani ku manota 57 kuri 48. Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43 mu gihe Rezipo bigishije Aigle Noir ko basketball ikinwa mu gutsinda byoroshe cyane ku manota 120 kuri 32. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Tungimana urakoze. Dukomeze noneho ku makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda ayo mwayateguriwe kandi murayigezwaho na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino ukomeye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde ku munsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kameruni mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka wa 2022. Ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa kane mu mujyi wa Praia. Ni akazi katoroshye ku basore b'u Rwanda batarabona inota na rimwe nyuma y'imikino ibiri yo mu itsinda rurimo. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami avuga ko nubwo hari benshi mu banyarwanda bamaze gukurayo amaso bishoboka kwitwara neza muri Cape Verde icyizere kigahita kigaruka. Nubwo bwose uyu munsi tudahagaze neza ariko ntabwo turakurayo amaso kuko mu mibare ni ibintu bigishoboka cyane. Wenda mu biganiro iyo uganira n'abantu ubona ari ibintu bakuyeho amaboko bakuyeho amaso, ariko twebwe tujya mu mibare ngira ngo atwereka ko bishoboka. Ni kesi cyo gusa yo kugira umukino umwe mwiza waduha amanota 3 hanyuma natwe tukajya muri course, kandi ngira ngo uburyo abasore turimo kubategura dufite videos tuzabereka za Cape Verde, ngira ngo byose bizakomeza
gukomeza kudufasha kugira ngo tuzajye muri uriya mukino ari nka finali kuri twebwe. Mu bakinnyi bahagurutse harimo umusore ukina hagati usanzwe mu ikipe ya Karaiskakis yo mu Bugereki ariwe Steve Rubanguka, asanga gutsindira Cap Vert iwayo bishoboka nubwo bitoroshye. Gushoboka aho birashoboka ariko ntibyoroshe, urumva abakinnyi bamaze amezi 7 badakina amamatche, ntibyoroshye ariko birashoboka. Twebwe tugomba kwishyira mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera. Mu itsinda ry'u Rwanda kugeza ubu ikipe ya mbere ni Mozambique ifite amanota 4 mu mikino 2, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Cameroon nayo ifite amanota 4 mu mikino 2. Cap Vert ni ya gatatu ifite amanota 2, u Rwanda rukaza ku mwanya wa 4 ano wa nyuma rukagira 0 n'umwenda w'ibitego 3. Mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'igihugu Afrobasket umwaka utaha. Muri aya majonjora amatsinda 3 azahurira hano i Kigali, naho irindi tsinda rikinire mu mujyi wa Alexandria mu Misiri. Umutoza w'ikipe y'igihugu Vladimir Bosniak yahamagaye abakinnyi 19 akazasigarana 12 irushanwa rigiye gutangira. Muri abo bakinnyi bahamagawe ikipe ya Patriot niyo ifitemo benshi kuko yagarariwe n'abakinnyi 6. Iyi mikino y'amajonjora yo kwitegura Afrobasket ikipe y'u Rwanda izayifashisha nk'imyitozo kubera ko ifite itike yayo ikesha ko u Rwanda ari rwo ruzakira iryo rushanwa mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 umwaka utaha. Tugarutse muri aya majonjora azabera hano i Kigali muri uku kwezi kwa 11, ikipe y'u Rwanda izaba iri mu itsinda D hamwe na Mali, Algeria na Nigeria. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu Team Rwanda irimo kwitegura isiganwa rya Grand Prix Chantal Biya muri Cameroon rizatangira ku itariki ya 18 rikarangira ku ya 22 muri uku kwezi kwa 11. Abakinnyi 9 nibo bahamagawe ngo bitabire umwiherero umaze iminsi 5 ubera mu kigo Africa Racing Cycling Center i Musanze. Abo bakinnyi bazatoranywamo abazerekeza muri Cameroon ni Moise Mugisha, Shem Nsengiyumva, Jean-Eric Habimana, Didier Munyaneza, Renus Uhiriwe, Eric Manizabayo, Joseph Areruya, Samuel Mugisha na Patrick Byukusenge. Iyi kipe ya Team Rwanda izaba iyobowe n'umutoza Felix Sempoma kuko Sterling Magner wari usanzwe yitoza yarangije kontaro ye y'imyaka 5 ikaba itarigeze yongerwa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.